Pa priča mi o knezu Lazaru i njegovoj mezimici. Stiglo pismo, piše sultan knezu Lazaru, da mu dade zemlju svoju i Gračanicu, da mu dade ključe grada cara Dušana, da mu vojska pije vode oko Prizrena. Čita Lazar, gleda svoju lepu Milicu, krajem oka traži sina i mezimicu. S desne strane stoji Miloš sa viteza dva, gledajući u ikonu knez odgovara: ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena s dvora njegova. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam sebi. Kleknu Miloš pred ikonu ispred Lazara, on poziva u molitvi svetog Zosima. Neće sultan vodu piti pokraj Prizrena, ne damo mu ni kamena cara Dušana. Tebi kneže zavet dajem, nek zapamte svi, pašće sultan ispred tebe pre nek padneš ti. Za tebe ću i krst časni život predati, pa ćemo se svi na nebu večno sastati.